Komisi benta ban penne pensa iki do dowa ki bodon napok ka Eastern West Castle District nak daw jong ke jingti siap Deputy Commissioner ka district ubak ji kharwan lang kat kum ko hukum bala penmi akar potrik nai tung arjar pulai ke section ba sau CRPC ulamana bat pakhang ya ke jingti siap aki lai tili shnong kata langtor sherwang bat kse komon ki bahap apo ke Eastern West Castle District UDC lo penmi ya ke ku hukum hadin belayo ke jingu jor lo ke jingdon jeng ki brio ki bati siap dak ba penan kam ki bor ki kor ban pen kho yo siap bala deputy bat namar kan ke jingle ka long BI mat ka penjabo ru ikiwa ba marjan ka ba kentup ya ka wa kan si bat lo ong ru ba omtang ba ka penjabo andre kan ke jingti siap ka bu ching maru wat ya ki do dawa haki wa doi ba wa ba haki te ki chaka